Njengamanje hamba uye emndenini bese ngiqhumana nonala silavala ucingo ngathatha ucingo same time mina ngahlaba kuxolana Mcineke ngathi Mcineke khona ukukhuluma okuvelayo ngicela uthinta ukhuzani manje usho ukuthi kunokukhuluma oqhamuke emndenini mayikhona indlela gijimani niyokoyilungisa ngoba udaba luza kumina ngiyaluchitha luzogcina luwela kubantu abarong uMcineke walithatha ucingo wahlaba kukhuzani wa-answer ukhuzani wathi ukhuzani no yonke into ngomndeni in order abasondelana nokhuzani ngicela bambuze ngaleyo call yaSunday ukuthi ayingenanga yini wathi ngokomndeni yonke into order akabelieve ukuthi khona umndeni ungamhamba behind the back leyo nto ngenzeka ukuthi labantu abasho leyo nto they are saving their self interest ngathi Mcineke nini eshonga wathi Mcineke showcase ngithe ngisuka ngangivala ucingo mina ngaqhubeka nezinto zami wabona ukuthi ngithe sengiqhubeka nezinto zami babuyela kumina wathi no uthi umndeni unala kukhulumeki naye ngeke aza understand unala as a result bayayiqhuba lento ngathi angisangeni kwakuyisonto following day ntambama ngeze uThabane seqhuma phezulu mina ngamfonela uThabane kwenze njani wathi ngithinta umzimba okhala imali kunecase ekumele kubulandwe imali ekhishwa abaculi kanje ithe ngiqhuma leyonto ngase ngidemanda iappointment fast mina noMcineke yanitshela namhlanje sahlangana ehotel Palace lapha ngathi Mcineke into iphuma esandleni sizoyimisa kanjani lento manje wathi uMcineke no ukhuzana akekho eduza sigaxa ukhuzana ngathi no ngamfaka ucingweni angikhulume nawe wena usulele ehotel uzomfonela ngamnika ama-update ngakhipha ama-recordings ami ngikhuluma nomzimba ngakhipha wawalalela uMcineke wawakhuluma nokhuzana emva kwaleyo nto kwaba nalesiphithiphithi kwaqalwa manje ngokwaziwa ukuthi uThabane is very close to me mina uThabane is very close to me ngokwaziwa ukuthi uThabane is very close to me ngazanywa manje ukuhlanganiswa as if ngibehind ngase ngiyazithulela ngoba ngiphethe ubufakazi ngiphethe ukuthi mina engithe abagijima omcineke abayohlangana nomndeni kahle simple okunye nokunye-ke angihlangene-ke na bengithi nginike ipage eqondile ukuze kungagcini kudefendwa into engekho nikhuluma niqede but udaba ningalazi uyabona uma ningaconfirma from uMcineke ukuthi khona nikhona engayifaka ngesonto ngithi naku ukukhuluma kuvuka ngale uzoyisho uMcineke manje ngaconfirma kukhuzani ukuthi khona yini uzoyiconfirm ukhuzani leyo nto even ukhuzani uthe bengabe yizwa lento wathatha ucingo ukhuzani after uMcineke walihlaba kumzimba okhala imali walihlaba ucingo kulokhuzana kumfana lo kaDlamini baba ku conference call ukhuzana exoxa ukuthi hayibo nakho sengivukelwa lolo cingo lolo okade ukhuzana bekhuluma ngalo kwenziwa i-screenshot kwa-record recording yaforwarda kuThabane uThabane wayiforwarda kumina simple that is why uThabane ezama ukuveza ama-screenshot ngokuthi abanye abantu-ke kodwa udaba nje ukhuzani walaze ngalo isonto lento yenzeka nje u-aware ukhuzani kwenzakalani Abu King mawukhuluma ngesonto ukhuluma ngoSunday after i-funeral or Sunday wokusweleka kwaDlamini Sunday after funeral Sunday okay. after funeral no before the funeral everything was running smoothly Ntombazana before the funeral nje everything was running smooth inkinga iqale bakudlula i-funeral yabo and lento bafethi bikade i-unfair because yazi khona la ithi khona someone's pants yes like nje after funeral nje yeah ibisikhona lento was very unfair bafethu because nami yangizisa ubuhlungu ukuthi no akukwazi ukusetshenzwa kangaka mase bakhona umuntu ozothi uhamba ngoba if kune problem why ingathintwa uma ngine problem efakuza why ingafonelwa yena why nendaba zasemzini yabantu ngoba phela ukufana kwesibonga kusho ukuthi singaba igazi singahloniphana ngoba sisibongo sinye
I think ibhuti basuke bamfaka kakhulu ekhwapheni at that time befile ngathi bayamdinga because even naku memorial service I was there uye ubaba umzimbo wafike wamela umndeni so I think wathola leyo privilege leyo ukuthi bamsondezile wasebona ukuthi ke akasebenzise leyo platform ngendlela erongi. But for a person ohlakaniphile guys akudingi nanokuthi size si question indaba yemali lo wamngcwabo guys lo wamngcwabo u2 nginesicelo sodwa ngicela uma kukhona imibuzo ezokuza kumina mhlawumbe through ipanel noma through baningibuze ngoba ngibusy ngingene nje ngoba nguhlonipha live ngibonke ukuthola ama Blue Nation and ukuthola abantu engibaziyo bahlakaniphile that is why ngithe angingene uma nje ukukhona ukuza kumina angiphendule ukuze ukuthi kanjani ke bese ngiyaphuma mina niqhubeke no live omnandi mina King mfethu usekhona nje bengicela benginesicelo ukuthi ngicela uThabang axolise ngoba akangene wayengekho nokubabikho kulento lena yena utsheliwe umuntu obekhona bengicela nje umadvise ngoba uthe ngoba esexolisile akafune umuntu ozomsala emuva umadvise ukuthi siyezwa ku video esho ukuthi msunyonyoko indlela enza ngayo vele uma yoqoqa ikweletu akaxolise nje kahle ukuthi ngiyithukile inhlamba nganza kwethu bengenza ngendlela engiqoqa ngayo ikweletu ngoba siyamazi wenza kanjalo ebese phuma kulento lena kusala umzimba okuyena osungulele izinto ngoba uThabang ubengeke azazi lezi zinto umzimba osungulele izinto akaxolise kahle angagwajisa ukuthi hey ngoba sengixolisele ngangisale emuva akangeni uThabang lento lena utsheliwe akenza into eright kangaqamba manga ethi edit leyana siyamuzwa ngempela uthukile Alabaster sesiwami ake ngithi nje noted yabo kodwa akukona konke engakucela kuwena wena ongaba namandla okukwenza uyabo uzokhumbula ukuthi ngomunye unyaka khona ama calls akangena kuwena uthola ukuthi ngikwenzela isibonelo nje ngeke ngike details khona umuntu owazi wafaka uCat Send ngomunye unyaka delete nje kodwa wawuthi awuyenzi lonto uyabo ngoba usibona isidingo uzokhumbula ke yonke le information nginako mina ngizokwazi lokho so kungenzeka ukuthi isimo owawubhekene naso wena nami ngibhekene naso ngizothi ngithi kube ukuthi le nto inzima akukona konke okufisayo ukuthi kwenzeke okwenza ngesikhathi ofisa ngaso sesiwami hayi ngiyakuzwa Okay King uyabona ukuthi ngijule kangakanani alapha umehluka ngikhuluma kakhulu ngiyakuthanda yesu mina amagama abheke kuKing kuKing Bhaka izolo ngeke ngazama ukungena ku live wakhe lapha kwatholakala ukuthi ubusy kakhulu uKing accept okokuqala bengifuna ukuxolisa ngoba lami ngimthele ngenhlamba after umyeza esivula amehlo wathi lento uKing behind of lento eyenzakalayo bengifuna ukuxolisa ngiyaxolela mfethu and ningamzonda umyeza kakhulu ayishangana umyeza abafethu akekho wrong kakhulu because naye umyeza uhlakaniphile and naye phela usuke ehlanganisa izibalo ngoba iqiniso lithi uThabani kumina ufana nentwana yami iphuthe elenziwa intwana noma unqoba okwenziwa intwana iphutha lami lelo uyabo so uma kuukuthi kunento ekuthiwa iyiphutha noma kunonqoba ekuthiwa kwenzekile asikho ngomyeza la ngokwami asikho ngomyeza kodwa asikho ngomyeza kodwa esikhulumele indaba kaThabani nomndeni wakalokhuzana kwalokhuzana sidlule ngoba baba phela umbuzo kumele ubuzwe ukuphendule base kuyadlula asikho ngena saqaleni ngikhuthulele indaba faka umthandeni ngathi asikho ngomthandeni la namanje futhi asikho ngomyeza la asikhulumeni ngoThabani nomndeni wakwaDlamini ngokhuzana Kulwa phela asikho ngomyeza musukulwa kancane angazi aphuma uKing useniqala ukuvukela ushukela okay King bengisacela ukubuza Nkosi yami ngicela ukubuza bakithi ukuthi so ngezinye indlela uyaconfirma yini ukuthi kulo sixakaxaka esisukile umndeni wakadlamini uyathinteka 100% yona yonke lento akekho umuntu omndeni wakadlamini mfethu owake wakhuluma noThabani kwenziwa ivideo nje abantu bakadlamini bayiqhathululile nayo yonke into umuntu okhulume noThabani wakhuluma nami umzimba
mina ngakhuluma nomcineka umcineka wakhuluma noKhuzani uKhuzani ube away from Sunday ngalento that's what I'm saying we King before uphume nje ngicela ukubuza King Ngizobuza ngiqede bese ngiyaphuma. Ngenkathi uthi bewubuka ivideo kukhona umuntu ongemuva bekubani loyo? not ivideo i-call inkulumo yathi nginobhuti kaSicebi njengamanje nomndeni wasethi bingelela bhuti kaSicebi wathi uPresidency awusawubona King ukuthi uyena muphi ubhuti owathi sawubona King I don't know mana ke we King ngicela ukubuza ke now kulesimo lesi esikanje siphuma sibheke yipi where does one go from here yabo igama likaKhuzani ngempela leli eselidicilele yanga negama lamathole kahle kuyiwapi ligezeka kunjani nenhliziyo zabalandeli especially thina sabalandeli baKhuzani hayi lo mbuzo uqondile kumina akuwona ungaphendulwa yimina lo mbuzo umuntu nomuntu uba nemibuzo yakhe mina angiphendule ngengikwaziyo nangisigaba engisuke kusona kwala ngigcina kukhona uyabo lokho sekuyinini abalandeli kumele ngigeze igama likaKhuzani noma engayiphi indlela uyabo njengoba kade nisho ukuthi waya withdraw onjani abenjani uyabo so kodwa kuona umbuzo engathiwa uphendulwa yimina lo mina sengicela ukubuzela ke King la ngoba ngihlonipha lo live ngoba ngibothe ngidinge ezinye impendulo engenayo ishow and akufanele mawumuntu uthi uyiphethe impendulo kuyabiyajika kusasa makufika mina ngikunika impendulo engeke izijike uyabo nale bisho alabhast ukuthi uThabane wafonelwa wanikwa umsebenzi ngokomsebenzi wakhe nenkampani yakhe ayiregistered uyabo ukwenza into efana naleyo wafonelwa wanika umsebenzi wawuthatha umsebenzi wawusebenza uthe futhi bengabe sebona ukuthi umndeni ngazi ukuthi nawo uqanjelwa amangwa umuntu othile wamveza futhi umuntu ebekhuluma naye qede wathi ngiyaphuma kulento uyabo yebo King ngicela ukubuza mina mhlambe uThabani kuyenzeka mhlambe kumbonise ngendaba yenhlamba mhlambe asali ukuthi umsebenzi awenzayo unjani mhlambe kumbonise mhlambe ngenhlamba nje ngoba phela kuze kufike la inhlamba buzo alabhasta ke mina ngenza la uThabane sixabana naye la ko live kwesinye isikhathi buza la alabhasta ngimbona ukhona kwesinye isikhathi uyabo ngeke ngimbonise la sixabane singazwani kodwa futhi ngiunderstand umsebenzi wakhe angaqinisa isandla nami mase ngiphinde ngifocus ezintweni zami umuntu nomuntu nobizo lakhe khona ngishiye igebengu uthi nezibamba inkunzi ezihamba thina engiyaye ngiyibonise kobugebengu kodwa athi umuntu isipani sami ahamba aroundini umuntu yabo ahamba aroundini umuntu nokuthi futhi uyayenza yini kumbonise ngenhlamba uyayenza yini before waphendula yabona bafethu mina mhlambe imini onga-understand la ukuthi sikhuluma ngani mina la sikhuluma ngendaba ethinta ukuthi isuke ebhudaba lwayaphi akekho umuntu omdala ongancoma ukuthi mfana ubathiwa kamnandi kodwa umuntu uma kuwumsebenzi wakhe loyo awukwazi ukungena shixe uma uthi usebenza kanjalo umuntu umehluko kudepend ukuthi ngoba inhlamba kaThabane inormal ngokwazi kwami isebenza uma ukuthi ulanda imali and umuntu uyabaleka akasazi ukuthi uzomenze njani bese yamthuka lowo muntu bese buyisa imali into angiexplainayo yona ukuthi mayisethukile umuntu ayibuyisa imali so angikwazi umuntu ukuthi isikhali sakhe ukuthi akasibeke phansi mina kodwa mayisebenzise endaweni wrong mayisebenzise endaweni wrong isikhali ngiyakhuluma nathi uThabane bengafanele kodwa ngikwazi ukuthi iyeke inhlamba isigcina phela sothi abantu ababeka ibhamu phansi ngoba isibhamu siyabulala kanti khona isibhamu la Shuthi uKhuzani nobabunela besebaleka Shuthi uKhuzani nobabunela besebaleka ngoba biza ngomsunyonyoko nje hayi ngeke umfethu lona ngathi akazwanga ukuthi ngitheni mina into engiyibona umfethu ukwenye athi ngicela ukubuzwa womunye bafethu umuntu noma ngiphume mina yabo kwamanje ngifike ngichaza into ngize ngiyibeke la ithi uKhuzani kwenziwe waba aware okusho ukuthi imina umcineka uKhuzani bekade indawonye kulento le uyabo uThabane uthunyiwe ukuthi akenze lo msebenzi kodwa ngoba uthunyiwe mina ngenza sure ukuthi ngithi umcineka nansi indaba izovuka ibe before azaqala uThabane imina engabacetha ngicela bayilungise nomndeni because ngangibona nginobuxoki ngifunde nobuxoki mina
So angikwazi ukuphendula lemibuzo emincane esetshenziswa makukhulunywa into engena direction nami ngingene lapho. I think wrong guys ukuthi sim-attack ubaba King because ubezochaza side lakhe le story asaziyo. Imibuzo ethu ebheke kuKing eminye ayimake sense bafowethu. uKing before ahambe into esifuna ukuba naso isiqinisekiso sokuthi uDlamini nguyena owafonela uKing. uDlamini nguyena owafonela kupaneli. Ngicela just 1 minute kupaneli ninjani? Ninjani kupaneli? Siyaphila. Ngicela just 1 minute nginkulu inhlonipho. Yazi la kune problem. uKing always uthabanga uma yenze imistake uyamdefend and ningakuvumeli nesikhathi King amdefend uthabanga uthukile ukukhuzana nonala ningavumeli ukubaka unconvince into ekhona uthabanga Nkosi axolise kuphela angathi uthabanga usebenza ngani uthabanga usebenza ngani ubhaka always uthabanga uma yenze into errong uyamdefend ngoba ubhaka bazi ukuthi unemali and uyinyanga that's why abantu abaningi bamsaba no uthabanga urong into ekhona ubhaka yikho mana why usebenzisa i-fake account why senze i-fake account usebenzisa isithombe somuntu usebenzisa igama lomuntu ngeke i-wrong lento yenza udilika mfethu Wasala kanjani isithombe somuntu negama lomuntu never wasala kanjani ngomhla 30 lo Bafethu ngiyacela la ukuthi why ingene la bafethu mina ngiyazi khona abantu abahlakaniphile abathi mabekhuluma into mayikhulume bese umphakathi usho uthi washaya sibanibani ayikho into ebuhlungu njengokukhuluma into kusasa kuthiwa into yishili be wrong mina bengifuna ukunikeza yonke ama-basis alento ukuthi bafethu kusuke la kweza kodwa mayisi-discuss ke manje ukuthi kwenzekeni kwenzeka kanjani sibanibani wenzeni nani akusekona okwaphi mina ngikhomba indlela ukuthi noma yini enidiscussayo naka ama-guidelines into eyenzekile kwasuka la kweza la ngibuzeni based kuma-guidelines yabo ngibuzeni based kuma-guidelines engiwalethako mina into esiyenzekile within umzimba wale nkulumo-ke angifuni ungena kuyona because ngabe ukukhuluma kungapheli lo uma sengiqedile ukungibuza based ukuthi isukephi yayapi yagcinaphi ngizobe sengiyaphuma futhi mina ngoba into engisho ngithi mina umtineka waze from Sunday nokhuzani waze from Sunday ukuthi umndeni ngathi unenkinga into abangayenzanga nokhuzani ngokuthi babe neshock ukuthi yonke into ihamba kahle abawuthintanga umndeni kodwa kuthe basekushuka base beyawuthinta umndeni wa confirm ukuthi unenkinga abantu abathile noma umuntu othile kuyena onenkinga umndeni awunankinga uyabo so into engishoyo mase ningizwile lapho ngizocela ukuphuma bafethu manginemibuzo eza kumina based bengishoyo ngibuzeni uyabo mina ngizophendula enhlamba kwababuza ngenhlamba nami bengiyithanda akekho umuntu uKing Bhaka ngeke amiyeke isithaba nhlamba nami inhlamba ngize ngayekiswa abafazi bethi sokulahla suna 40 years manje yeka inhlamba sizokulahla nje ungaphindi uthola ikheke ngayiyeka ke ukuthi ngithuka abantu ngale kwalokho umndeni wami ungicelile ngisho ubaba wangicela wathi siyathandaza lapha ekhaya kuthiwa wena uyathukana kaze ngayiyeka ngiyekiswe ukuthi ngizoluza ikheke alright hayi sibongile uba noKing hayi sabonga King kusihlonipha kwakho nje sabonga zwane sibongile bafowethu King uhambe umbuzo ngimkhonzile bafowethu wena nokhuzani personal unayo inkinga wena nokhuzani uba uKing ngena phi manje lo mbuzo ngihlala ngokubaba King nina nje hlala ngoKing manje hayi Ke bafowethu. Hayi, siyabonga ke. Bongile nje mina ngizwile kodwa ngizwanga intela nje iqiniso mina ngiyimi hayi lo muntu akhekheleza lo muntu lona uyamdefend uthabani lo muntu lona yabona lo muntu enemkhiphile bembuza lo zwana othe fake account lo muntu bebuza iqiniso namkhipho lo muntu inkinga ubuza ngethombe somuntu and lo muntu unesithombe somuntu phela mfana mina ngiyabonanga kanjalo angibonanga kanjalo kodwa nje bengimuza imibuzo yakhe ukuthi yabona uKing ngeke bese simvumele usebenzisa isithombe somuntu igama lomuntu hayi sengizwile impela